فرماندار گشتی دفاع الوطني عبد القادر حمو بويا سدم الشر دناوبروان وحكومة سوري ده جشفا در باسبويفا لحسك دناوبر ارتش سوري وهذا بروانيا اجتماعي وك الدفاع الوطني تناس كرن بخوا اوجي هذا ك بشتكريا حكومة سوري دكال شر دناوبروان در كتيا شر جبو تشبويا جبو ويا كيبويا كفرماندار هذا بروانيا اجتماعي للدفاع الوطني عبد القادر حمو جكار هاتيه بدور خستن شر تشاوا تشيبويا دما كما هذا باسبوي عبد القادر حمو سكايتي بشيخ عشيرته جبور كربو ودمي الوزي لحسك در كتبو ودماجي هاتبو خستن كو عبد القادر حمو ج فرمانداريه گشتي الدفاع الوطني ورا بدور خستن جبو آرام کرنا روشه کمیته که شامه به سرپرشتی عالی روسی سردان عشیرتان کربونو چوبون حسکه و دمه بریار ستاندبون که حمو یا عبد القادر حمو جکار ورا بدور خستن لی رد کربون یعنی حمو گوتبو از جکار بدور ناکفن کمیته بریار دابو که دفاع الوطنی دبن فرمانداریا ارتش دبه لحسکه ندبن فرمانداریا عبد القادر حمو دبه شر ایروجی جبو جی بجی کرنا و بریاره بو ده شر ده چکن گران هاتنه بکارانین دیمن الشر و پفچونن هزن حکومت سوریه و ملیسن بروانیان اجتماعی لچارگوشه امنی لناون دا باجاره حسکینا دیمن ده دیار دبه که هزن حکومت سوریه چکن گران دناو دجی تانک بکارتینه شروع پفچونانش فجر روژا چارشمه و دست پیکرن پشتی که فرماندار بروانیان اجتماعی الحسکه عبدالقادر حمو پابندی بریار حکومت سوریه بدور خستنا وی نبوبو هزن حکومت سوریه او هجمارک چکدار نوی لطاقه محطه دور پیچ کربون و دست به ایریشه کربون عبدالقادر حمو سال 1979 جدایک بویا خوبناوه ابو احمد الحسینی ددناس کرن جهوزا شرابیان اعربا فرماندار بروانیان اجتماعی لحسکه بویا وکا کسکی نزیکی ایرانه دناس کرن ده طبقه ده 1023 ده به صدم ناکوکیا لگل هوزا جبور جکار هات بودور خستن جناف باجار حسکه سلیمان شیخو نزیک جه الشر جتورا مدیایی یا روداوی را بحثا هورگلین وی شری کر شركي دست بي كرج دوس عبد الواصلي بشغيل حياة غيس بي حياة سعده هيس بهيجي بالدوامو دنابرا هيزا ارتشا سوري دا حكومتي دا وميليشيا ايغو دينا عسكرين بنابي دفاع الوطني دا دي چارگوشه حبلكانيه دا تشتيقو مزانن بو خلقي اين ول نشتيجي مبار كرن جيدر كتن تجاوي وتجاوي شريحاني ده پرانیا باجار حسکل جیر کنترل هزن حسده دیا لی چارگوشه امنی گوبارگهن پارزگار دزگهن امنی و همو سازین کارگری ین حکومت سوریه لینا لجیر دست هزن سوریه و ملیسن بروانیان اجتماعی دیا جبر کو هر دو آلین شر تانک و توپ کار آنینا چند توپ المالن سویلان کتنا جافکانی کش باجار حسکش روداوی را گوت توپک المالا ولاتیه بناو عمر شیخ موس لتاخا صالحیه کتیا لزیان تنه مادی بونا حسین عمر روداو لسر شر حسكه شر دنابرة دفاع الوطني وارتيش السوري ده كو هردو جهة بيمان هفن دفاع الوطني داخيانية كده إيريشي فرماندار ارتيش السوري كرو أو وك بازرگان مخدرات يعني مادين هشبر وبازرگان چكان بنافكر دفاع الوطني ده داخيانية خدا ده بيجا أو ارتيش السوري ده يك خندقه ده شر دكنو وان بهفره هم شر داعش کرنا هم جي شر حسده هزين سوريا ديمقراطيك کرنا هر وهاج سروك سوريا بشار الاسد جي خواست كو سينورا كي جوان افسرن ارتش سوريا را دينا بريكو الشر جبن كنترول دركفه وخوين زيدا برجه دفاع الوطني دبيجا او رينادن تو آليك
فرماندار وان عبدالقادر حمو بتشحجة تكيبا بقرن وحمو تهمتين للسرويجي ردكن